Bakunzi b'Ingenzi TV nongeye kubasuhuza. Tukiri mu mupira w'amaguru n'ibyonnyi bikomeje kugariza umupira w'amaguru mu Rwanda. Icuraburindi rikomeje kugariza umupira w'amaguru mu Rwanda. Ikipe zimwe zigasenyuka. Amateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda ni maremare kandi iteka twayagarutseho, ariko ubu turi muri Ferwafa kuva muri 2014 kugeza ubu. Icyegeranyo cyerekana ko ubwo Ferwafa yagabiroga Nzamwita Vincent Dogori yakoze amakosa menshi kandi arenze urugero. Muri 2014 nibwo Nzamwita Vincent Dogori yavuze ko abafana b'ikipe ya Rayon Sport bashatse kumwica. Icyo gihe umutoza w'ikipe ya Rayon Sport yarirukanwe, ariko icyababaje abafana b'ikipe ya Rayon Sport naho Ferwafa yirukanye rutahizamu wayo Hamisi Cedric. Kuniga ubwisanzure bw'umupira w'amaguru mu Rwanda byarakomeje kugeza aho muri 2015 Nzamwita Vincent Dogori yatangazaga ko ikipe ya PFC ni ya Rayon Sport bitabasha gukinira kuri stade regional Nyamirambo isigaye yitwa Kigali Pele Stadium, aho yavugaga ko polisi y'igihugu itabasha kuhakorera umutekano. Iyi iracyari Ingenzi TV, turacyari mu byonnyi byugarije umupira w'amaguru mu Rwanda bigatuma udatera imbere. Ikipe ya Rayon Sport yarabyanze icyo gihe umukino uraba, maze abareyo babyina murera. Abo mu ikipe ya APRFC bamanuka Nyamirambo baririra umuhanda utari bunabahoze. Ubu rero nabwo byazanye impaka ndende zishingiye ku mukino wa shampiyona ugomba guhuza Rayon Sport izakiramo ikipe ya APRFC. Muri Ferwafa bahimbye icyo bise Premier League, gisa nkaho gishinzwe gusenya umupira w'amaguru mu Rwanda burundu, kuko nubundi wagenzaga akaguru kamwe. Icyerekana ko Premier League nta musaruro izatanga nuko uyiyobora mudaheranwa Yusufu ubwe ajya gufata ibyemezo agishije inama ritayadi Colonel Karasira Richard, kandi ikipe ye ariyo APRFC ivugwaho kubangamira izindi kipe. Premier League nta musaruro yatanga mu gihe abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bategereje kumva icyo bazavuga kubo mu ikipe ya APRFC bafatiwe mu cyuho baroga, ariko bakaba nta bihano babafatiye. Icyifuzwa nuko Premier League yavaho, kuko nubundi nta murongo ngenderwaho izafasha mu iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Izahora iri mu nyungu z'ikipe ya APRFC nkuko muri iyi myaka 10 ishize byigaragaza. Iyi iracyari Ingenzi TV.